but also onye ni say because I yawo honti ama ne be ma wele ntimi peta me te say me wo yam ade na eye me ya me mama kan so da sabe ka fache a shime komi dompem say wo ba ma te sika ye ho ade na mo te no wo ba na obi otime nchi am to aduane mani die no be ka asama che no wotie die na me wo ye kwase wo nyim nyansa ti same ye no wagimi men to sabe wo se same ayi na danfo aba abonte se honum de e behwe ne yape wasmaka ba ma me fa mo no nanim sa prekese ma hwe sa ga ni video kwase aba be ti se wo beto abonte wo gimi ni ba wo nkope kunu ni bi eni pose se broda samodi oba na namba mame me ka se me pese oba abonte be so wo ba na kura wo ba mu utisi mu no wo wasam ne se wo pese wo na wo trende wo eya mo nyan kwase ya no ba bi se wo yo obi anketu wo na so nipa ya wadanfo anketu no fo anketu fo se me nua ba se na wo kode enye wa yi wanim se ehuhuamwa wanim se ya pese wate wo be fa ho atrende wo be so trende ya Abraham yen kire abetre se o mu ja 4 months wo se no ni bo wate amanfo mo fa nche menya so dem na me wa so da rechi ni interview we menya platform so bible so bi se kwase aye mfama me de ade a mempen so obi aware sem na wo free from nowhere now aba jump to you be say wo trending ti say Sammy Jan 4 months what do you mean everything for too much GH na muni eguso amushe midi edina na ama owisu na majimedwa biem dia na mo amunim dada ensem kese de ekosbo maimu na mede enam nanu ada United Showbiz ye kwa akodi nkomo ebebo my Ghana celebrities for ho nkomo ene de brother Sammy kan was guest ohun say ye bre se fata say na wawe mu how ode betudwa a wo kire mu set si ana yere krampo no ne kondo no poso ne beda biem sanse ne yere no ebu ni say wo ye ritualist na ebuza for sa asem no ode atudwa na de atwetwe nsem awodo apaponte na me ne wo ka say wo ba no Eyonko so abekasa edia for nebuza for yebedi kan akwetie brother Sammy asem wo kan ye na ye ba yasa akwohwe ye wo ba no na danfo a ono so abeye audio de ato aponti na ye wia ensem no yahye de biebie mu eyi obi ade edia ma no manjwa ye hombra sisi ya na wale sem na atom so efia em se asem bi wo ho we say awale na bia bibi em se bibi ko so oh nse me na me be out to be am be kan for my yere but me bese as a mechanism but me ti o sisi apa to ya happy me ni se metimi ne me yela da biem never bomb Sammy, what is the problem ensida and awale se mo kan na amo ame no me yiri ye good pa but me ntimi sorry to ntimi nyimi be ma se me ne da biem me la so you see where the cage is coming no the reason is me yiri fra brochiri ba me kan na tu obi afo kan bo ho zamba bla do bia na mba jeje me yere so ne ya de ote so na ha na onfa nche me finish me yiri fra brochiri ba ti oba no onyemo ti na mapie na me nkura na se wotiam to no mtu card ne call hospital to mduru hospital na doctor say oh ko che kakra bia ko be wu na nyinsen no ankoto awodie ni makoto bibi di se felempien tubu o kan blofu bi ti a topic ti yam se gise yeyi o twa sa den ana mso enye bibusa an se no so ne ho na ho beto ne dia fine na doctor etwa de ti u fi mi fi su no nkura 5 for tem nchen mo nyina serve no o mo serve oba no very well ti wona mka chen so show bia ba crown na o mfa ma ye yi ne ba afie metima akoba ba na me je permission no so me nkomla ana me ko ti ma ba program no me frɛ na busa ndi fie ti se buko adenti na o yesa o de me kwaji okot o de me kwaji aduro ne ye wo mu audios wa ha so a wusu na waya wadwene se asem bi mpia abonten ntu pese okotena UTV na ugu madam funanum ase ukokon koka ne kro se abusuafo me ile jame na mapa ne chawa wa mpene
kwatena ho nka ne ewo mu ne de animu brother Sammy buo tom ne yile gya no odi ne nsa kwada daada o pachaw ge ne so mpene brother Sammy buo onka ne kuro TikTok ebusuafo mo share mananto brother Sammy mame oba ye gya wo obuo ne yile gya no ne yile so mpene biom oba ye gya no o so mpene biom o brother Sammy wo bua we gya o perpetua mpe ubiom perpetua de won sako o so mpe ubiom o asem ni fie na na mo wisu ani medin na se na America no brother Sammy asem ode atu dwane de akosie ene yekohwe na enu nti ene yetutu anamo abepie mu ewo asore kese pa ewo my Ghana mu yi ensore miensa emu soso atese emu dom betimi ache Ghana mu miensa ne se dom baako bia miensa no bia fa half sa netie na asafi weja oblongo oho ena asafi ewo enyi obi asafo ese eye sofu Penny Eric Amponsa adodo na nim na as computer man sofu we ono ena da Hope Generation Ministry ano na ono ena ne betwe nkomo na ufafo munim ne dada nti monye penye na ye ntie ne num asem makwa ba ya oburu na oburu no so ya oburu no yes and my madwene pife se asem ne hyebu ni kura me ye pi sa nti asem abubu sem bia no me de ho anu yiye be ma wo yo matene ye nre mu prekope brother Sammy asem odi tu dwa ewo United Showbiz na se nkomo di ekosokura mpo na hyeda mfa wono ankasa ho kra pese na wode na ware asem tu dwa wone ne yire ntem ne yire adwen wo fa ne ho da wone ne yire nna eka ho to abontin hu ne sensa na sefata se nkoye nana oba pa me da se e ma tu maji fo nyina achene ayi da bi mu bia ani adwo it depend ni pa the time mo boss so ma chia no mi chia mo boss ma chia ade nya mi chia mi hu da ntia no from video call na ho amade o mu ni brother Sammy amanfo se wode na yira sama kwatena United Showbiz waka onu ana o akaka na asem ni obi na eka so kan no ano mfo so bi ani wo ire ya ne te dadem se bi ya ba bontin sa na obebeka wo beka me kura kan beka chen sa me yire hwe me woni mi se o ya dia that's me yire na se na se ye rough but e betna TV so kan me ana me meka ene kire se celebrity no ma ye nemo no edadi sa yes untimi me ye famous abara wasa be kata so there was media game na se no obete de Sammy no ase what was the purpose of meeting there United Showbiz one United Showbiz efa celebrity so ndu ono brother Sammy no anyi antu dwa e bia na obi de betu dwa begule ni mase ndu odi ka and say and say stardom so obey star no emu nsam do so so obey star as a say odi no ma me nsa me kan tum say be fa wo first one oviri nyame ojuaduro number 1 second opema 2 third umuade sanu me nsa okay brother Sammy ya makoda pa minimity say okay me bompa ya ma Sammy on the 13th April 2007 Kumasi ache Tafo Club 600 ache ya ne bia sori ewo okay woni ge bia from say wa bonsu omna na mtodwo mame sabele say Sammy MP nti me bompa ya ma Sammy no 2 weeks pepe na say wa bonsu no ye na wedding ewo so am Kumasi so am church of Pentecost eni ko nti ho there is Sammy 2 program no so and about to worship when I saw Mike him say brother Sammy wo e bom pa ya manti me bom pa oni pa nyina nim say wade do bakwado nti Sammy ye me papa wo hwa woni okay anche eno ba bebo ye wonyame bi wo wa dakro ba ko pa no ye adwuma ha e ku da pa ku wode sa anyom no ba ya
Sabana masore so ekese o tafo club season de Kumasi. Nti Sammy ba na abeto dwom no ko sa no wodi ye Sammy. The Sammy yes like father like son. Me so de me sit here no come zembembe. Me za me fancy. Sir. And the Sammy me no Sammy din komo 24/7. Okay. Oye me ba. Nti me nim de na Sammy me ba no na onam. Yes na enye. Yes. Nti me ka kire mo ma bebra mo wa bochi ne binom ye good. Ebi so ye bad. Hey. We wa wotia bochire wo. Na so ntia ase na abeso kamera di matem de nka me se be di wotem fisu beti fam. Ama wo kra na de wotia no be firi abrosa so abeto fam. Me se abochefo man ni bi ye. Oba papa bi say from Poma. Wire. Me na wo ba 2008 me na wo ba. One in a banner ho. What you say? Wa ware de but at 2008 me na wo ba. Ya me na banner onya 11 years ho. So ya akwara no wotim say wanyini akona nim. Anu twam brother Sammy American. Akwara no oba ni fra bochire onombe ware ye wa bi onam bia na onfa na yire no nsie. Okay. Programs ni yiri ni no obonto na efekeke. Na aware ya yesi ye ware a ye ware be man ni nchifo ne ye nware mu matabata ho mu wo kire emani bia jimi chenkonkonte wo wi asme kana krakire mimi yire wo hemi tifi so da bia maka jense o jimi o ye foko me jana ware sempure du na me ware wo na abekọ na abeba on to se menya wo ba wo na madwuma no be sopa me ware nso me yire wo nya sankwasa sem oni o suro me kokoko Mentiatia na but you say it take action at any time. Sir. Now waba be ma tisika yo ho ade Sammy ko wade na dine. Akaka mu bi bobo na kwere be ye wa aware kama. Woni matwuma wukunu ye se ontena fa akon. Nyom to te se sofu djuma. Chinchin wum. Na Sammy ko fa manfo ma metena nche se omusu benya bibi adi a wukunu tuka no ko program na nkora na ka to se wukunu e de obaji okot odo akọ join okot wukunu pema kuna ise na so oba nso wudi tie na kwase ya mpanyi ni ba be ti se ye ne ko fan wa hye Sammy so sa audio so na asefo di atem senso ho taponche na oje wo nti Sammy ye celebrity nti won kasa na nka hefo na Sammy beji na obeka asem ya wiase beji na tum apart from abi okonya ye na nyame ya ado so okonya national television so atana so obenya strong TV ana obenya YouTube so atana de ha won fanto ja na de Sammy ye ni asembi safo hini asembi apono no de atu ja no se mo munya de mokeka no de mokana mafa bi mu agyae na menyi ni se metime ne meyirada efiri se o wanyina so oba wo se medu akwaji okot medu akwadwo ne okot makwadwo ne na wo fallopian tube no ba ko ya twa afiri ho de mensa mediu na munzo ko kan ba ko ntime ne sama ya adwene na wo ye kwasia ba na wutietie atichira ti se wotuwe no ware a wotietie ba bi basa ba ma na so hwe no because wo ba ni woni madwuma Sammy ye se wo be ye start se ye na ye start yi celebrities yes me say prophet for na so for organ nyina me celebrity pastor sir e wo be antimi nyimfiri me sam me go be enu sam ye celebrity na sa the pastors na ka ho me kwade me ye on top ko hum ba bia me ka so so wo di ma to ma me fa ho me before so me ba ka so wo video so ma bo ma fu ma me di am ye wi wo di ma te me fa ho if you not comment di ma tem na nya am so ma di ubi do ba ka so we fake ba their fruits you shall know them that say flowers so fit ogugu so ogugu flower e fen fruits mango dua ne si ho na e gu no e ma e so ogugu so e te me ya me fa ho e ti Sammy aka no nsem wo di ka ya Ghana for tutu nsa basanse yenya nkwase asem keka ne yenye dai na akola no mfa na ho no nto no etua enko won se tualiam se wo ne yede nsem se to so a
enka wonka betra se kan se bensemfo ema bebre ware etieti amanfo ano mo wife nyame kwa kan ne nua etu no fo manka ofra ware ase opake no manyina am se kwai eda wole ne mama nua no behia am se fam ka wa mama afeni osu kama wura osumi ni papa bi akosho oba afofo Sammy computer ma metiwe pa ma me declare se me ne yere na hwe ma bi e betwa politic difra bochira ba o mo free Burkina Faso ni Togo emem enyina ba Togo hanen pa de me wife tieti amanfo anu nyame nkwanko ojai na ma komo dele ba na otwi no say yes otwa no komi mi fifi ba bia sika me ne me woni ba bia sika gudi opa na wiye mi musa me nya wo hwe me ne oba ta me na kama wo afuti amanfo na wukunu no na no fede ene opia wa ma de bia school mu no wo hye ene wo suan de sekra fa classmate fo ni bi ene no ahoni ede bi ene kokko hwe o ti me wife so to da bia ya pon lectures fra na bi no free Cape Coast University no mo ba na me mom ayikra na left yes obi ehunu ye hu kuro ba hwe ma bi onu omugu ka mu na me nkusie na nka me ne nwan ne mponche ne nka wu ka no nti kakara ka na me mo ba ye hwe me kakara ka esi o me hu pa kakara ka na me nko a metim na me ba na se obi gina kwa ho na mu se me hwe sunsun bi hu na mu se nipa de good na se bi fan so ba bi na me si no a nti mfu so be no fomso bien odi sa no manachi my wife had dwene ya na mse were opoku mfa no ku wi ama ho mpai na na afre msofudie me twika e be kire no sha na da pa kakra woni manu yi na ma komo wi na otwe bie no sa wo de ko yire so sa nka me fa nkomi ni so oba ma no lati tisika yo ho ade ade nti na bra to na ma yo ho ade de na mu ntie tia manfo ano sanu nyamani na ade ena nka ye me so ano a nke be wa betwa abontu me kwa de nka ne nke betwa mkras na same nti ya ware ye mu nsam ye kan de owo mu nyansa nti wa wo se same na sama kwoto abontu na nka mfa nto wiem ahemfa na nke same mfa na sam nto ha no na sam de beto se aware mu nsem de yese ne nka ye kana kakra ye kan wodem oba na okunu ntem ni aka se esese nya adwuma na so obi enya ne ho nte ase na de akoso wodem mu na wo sade betena bontia tiretire musa na hon mu kakra no ofomye de same yese wo ya no yan celebrities no ade e boa yen ame yetimi twitwaje ye ho ma konua ni firi ekom se ye de nsem beto abontene Tenye for trending. Wamfa dabi unso wamfa nemu asem ama. Se nemu asem na enye. Tu o say won ne ire ne na bi. Yes, ontimi ne na de nemu asante bia me na me yire da se nyesa. But also onti onyi ni say because ya were honti ama ne be ma were ntimi peda. Me ti se me wo ye made na eye me ya. Ne ba ma kan so da se be ka fata. Ashime komi dompim. Se wo ba ma ti sika ye ho ade na mo no te no wo ba. Na obi otem nchi ya meto aduane mani die no beka asama cha no wotie dia na me ye kwase woni mu nyansa ti same ye no wagimi mento sabe wo se same ayire na danfo aba abonte se se hon mu de e behwe ne ya pe wasma ka ba ma me fa mo wono nanim sa prekese ma hwe sa ga ni video kwase aba be ti se wo beto abonte wo gimi ni ba wo nkope kunu ni bi eni pase se broda samodi oba na namba mame me ka se me pese oba abonte be so wo ba na kura wo ba mu utisi mu no wo wasam ne se wo pese wo na wo trende wo eya mo nya nkwase ano ba bi se wo wo yo obi anketu wo na so nipa ya wadanfo anketu no fo se me nua ba se na wo kode enye wo yi wanim se ehuhuamwa wanim se ya pese wate wo be fa ho atrende wo pese o trende ya Abraham yen kire abetra se o mu ja performance wo se no ni bo wate amanfo mo mfa nche menya so dem na me waso da rechi the interview we menya platform so bible so obi se kwase aye mfa man me de ade a me mpenso obi aware sem na wo free from nowhere na wa be jump to you be say wo trending ti se Sammy ja na performance what do you mean me minister me share na 2 weeks pepe
ya ofre me ne yiri nyina akora kasai phone so na wo betina wo so mu ja 4 months na me twi aka onyuma bo ne se sitie wo be ma da na chi anke no isa wo hwe na kwase ampanyi bia na nu nso sa akorosen na oba fun we wo ho twam se prokontwere wo kan kwase asem wo so amse ya no ya we nyame mfre me a na wo se na frɛ me ya munya sa kwase asem no Sammy de okan no anu waka ha so for Eric Amponsa do na friend the computer man na sabre wasoja o de nsem gu from yina yenhwe aha kakra no nkam brother Sammy enye na de foforo se o kana babe mu nsem ewa bonten so sa na nsem o ye video ko to make say bro ware ne yire one ne yire ekotena na ufofie wo mo hyedemu di odokra de dan yire ye ni anan se wo de to abonten ama ne mambeto so nsem ana na nsem wo keka na manfo se akwese de onu ankase mu no ohun se bibia obetimi da trend nti we no keke no fa se wo ka na enu so abe trend ama na se o how bi ana bibi opese wo nyini ndi ohun se kroma ye din kromajo e na opese onu so enfa ne de metum ana ohun ni sa on fan trend se wa ye bi de ana Sammy ware ye de no onam the same thing won sa asante for no ware ya mama kan ye tribe na nchiro okay o ware ya kwan bia so no se oba no na wotena obusuan fi kakra na oba ne hu na busuan nyina na omusu no mo baye okotena oba ni mo ebusuan fi no problem utimi kwotena oba ne fi oba so tim betena wo fi okay ebi amekasa sabe na ware mu nsam nya izo ana social media trend na abanti no obo ha bo no shepe wa abonten so no obere anyu to say na omko program mu nya Sammy meba nti I know what is going through or what is passing through ninim se enye easy enfa margin to for no but obo hu na chi se nipa no ayi nti obey na me ye wadom so wo do ha abochire baba bibi kakra won se wa bibi kakra ebusuan fie na mo ni Sammy kotena be ma no amfa wansie da wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ bí amẹ́kasá amẹ́ká mẹ́yẹ́rẹ́ nso wọ́n ṣe mẹ́fà ní picture ntọ́ abọ̀ntẹ́ni da if sɛ nyɛ ne yɛ interview no sɛ mo pa no ma kyɛ mo fi is le transform mo nkɔ mo mfa kamera ko tin so nkasa nti me kasa me bo me yere keke asa ba me mfa ne picture nkyɛ Sammy de wo ne picture kyerɛ je so wo kyerɛ sɛ ɔdɔ wo na komam oyi ne kra mo na dwum ne bibia adodɔ e betena e busu fi nti hɔ no na nyɛ trend no wo kyerɛ sɛ aware bia ya hye ase free baby ne da ko wie baby e na wo ba yu ba ya apart from sɛ nyame ya do ma mo tena hɔ nyame so ya do ma Sammy nya baby a na wo no nkasa wa wo sie ne dem kama Sammy dem ye nice pa ya mo nya mo bobra enti wo bai so wonti mi anhwe obra woni Sammy boye wonti mi ho se me kunu wo son ntakra nti edomo ni besa no ti ye hwe kwa betoto ye no ma ane na mo de asi na so betia manfo ano de a na me ka na fidie so de a kire Sammy re so wo hwe me amase se what disappointed me Sammy Empendu na ya taika se emma ne yepekasa ba no sawawe mu nsem ntokwa bi kra emma mu na ya tai cheche yensem mu abonten so na se be medikan na oba ne mekasa ye na ne yonko aba abekasa no na se hu se oba na watu ne num nsem de ahye ne yonko anim so onka na de omunie ya se chi yonko mam chi osubai okay me suspect sa oba ya ne nim se huhu amwei so se na danfo pa ne Sammy yere na dia eno na man sa adwen bo na ge no so hwe na ope Sammy na man so abodo Sammy po mo nya bi ne wo fun enye bi ne wo fun tante ya obegina hoi won se Sammy otodun pa otonyum Sammy peni pa wa te Sammy tele me kasa sa on fa bibi ansi nti fa di bi enim nti wo ba na ma kwa ye ma musa akora na omotete Sammy nche na kan sam che no nsuso e che Sammy ye na Sammy so ne no yonko ma e ma mo omoti wo mu ye di machi a ye bewu ye di machi ye bewu ye di machi ye bewu ade na ekum mo pen komo too much me wife wo ye de ka kire no se class bebe me yusu no me wife me hwehwe mu ye se me hai just imagine oyire no no wotin na wona metia no ena me wife no she da frɛ ne yire ne nua no e ma oba ye fie behu se class gugu bebrebe se no asa convince me wife se won hwɛ ye bia no obi na etu kwa abachi na odi class na begu ne no na ye den nti ye hwɛ na my wife
me ye na me o catch him na me se twen the car paper sin yin bi bi wo ni nua na ba no se car paper we car we ni da de din ni we ni de ni na ni nua na fere ye o sa convince no aka chen se me na na ma me gold na pania pa so na ma me gold nti on fa we se me si bia na gold no on fa bi na my wife was a German Mrs. Tassay oh about penny Mrs. Tassay me you go do na me se beje na ba you say you oh yeah Jimmy wonim say ni bo kwetire me no nyina na wada mu ha na ade ne da wonim o se da ho nto pa metini am o fa bi fakọ Accra fakọ opera ho ne kwasisa me wade ya wodia aso me sister no convince no later on sister na ko gina ba bia ko di nkomo have the audio so ku de no fa power nice pa me na esen ka minya be ma say na nya de akwam bia so ma chi be ma na furu nsem do ya mo jafra ti brother Sammy sabi na pele form ina be ma wo sipisi say na stardom kakakura na mawo ofu plan kura na from papa fa akoda Sammy no wo no baako no akoda ndo obaye na mo de ma de ende chimi no mento sabi mi yi mpanyimfo bi firim atitirefuo no na nsaro mafo aka na de eno nyamfo papa na mo bobra so mo maga na de omo nyansafo no mo kura di bire bi no omo nka ho na mo tiwa omo na se popra wonya adwuma bia diso obaye obetena ode na no to Sammy asemu mu uhwemu na bosumi nsia kwa na moto onyi da si ampanyi ni baabi diso dodonjie apotu prebu te sewo menken kokoro sana ase ni mo hontemago te sewo bawe abetu obi awari mu bese ye yesema na oya ama ade amempe ene obia ohunu say awari nsem na jump into it you abere winnim kwa nipa na fa so musia nti wo bese na onyim se Sammy na yire ja for mansia ade nti no amfa matu ya man for me ni na tem because so for pa Yesu na no ya o ti huru tiama wo ma nti me di Yesu na ma so me se me di o kam ya me mfa me sam wo me di ma no yi do be kan se me se tutu ntimi nyama ya dom se eko ye na eko when I beto mpe apart from that no you be no ade beto mpe go me ho ofese na wo comment pempens in pain nti wa ba no ebie na so so pe bibia tie na wo ba bia so ni pa bia obi wa so pe bibia tie a wo betensem tie brofo me beken. When you give the devil an attention, he gives you a direction. When you give a devil an attention, he gives you a direction. Sir. So we want to say, what the mabron, some abron, sounds so no, Obama Aquanchile say, Aquanchile be in some kita. Joe. And someone will be so hania no, if a brother Sammy fa, our camp. Na dan fu iba bontinu o ka se anokwasem so muja 4 months ni oba no de nsa no ekoma brother Sammy ebusua ne de keka ho but se oba no so ne ono nenum asem said say ni say na me kunu ya yeme enti na me gya no nde so en beto abontin enti ade na so boni nya na ase bo kukura abeso oba no so be ma ne de na wugina so judge asem we ana menim sebunum okay enti oba nde kwabia so no afum na wonya wo ba wa chimi asabe kafarache na wari wo da fam yene dan so ne kasi anu program ami be ye from 25th of this month yakozi 27th fia de be ya be hwe ye fresh jafo be hwe hunu ma papa bi krokura nofo kro tinya tuntum kokko ya fra wo mo begina ho pa na wo hwe binum pa yusu Range Rover Land Cruiser na sofo na wo mu ni be ma wo mo no mo namwa ese ne nyame wa dom no nya be mo do ka wa hyewa se de tie bia no se nkoye na anwunum pa yusu nyansa na ma na mo kasa adwumifo no doso wo binum se be ka frache ma obi kwa ti me ka kani kuna ko ho de bono ka nem wasem
ade na ma moji owiase mo kasa fi odo man kuma ba ade mama memme diboni se samu ho ya se so se bi wodi ma ene yiri na nyame boye mo dada ye ma duaba ni kwase yakoti duye mo me yawe ye ne ye ne ke ti won kani pa nan ke engu ye nyame twa ye mfie so mama ye ti we bra ye bre nyanche ne ye wu because ni afri mu ma adie na mo gie mi busa wo oyo ba ni bi adie na ma je say I don't know what you got wrong with women. I almost said, Sammy be an old one and then so hoddy. Then so waka. Any program. Cages in the bigger quizmo was in Maka. Sammy waka. Mia can become we are doing at the same say, no one's about what you fancy. Ghana hapa opa maybe being a greedy computer and come your bloggers no more than 10,000 becoming manual ya. Become ya. Na yenhwe sesi ya asem nya abeto abonten waka ono ankasa bebie so am obi ehun sese na eko enti eko enim na asem so de wakoye celebrate beto abonten obi a ne se do ofa no obi a ne se no obekire mu akosi enti se ba ne se ye ka atia na ehun be yan so ono emu besa ba abonten be yi anu akire mu yi ana ehun yan so beba obe celebrate na o dabi no kura na sam kai no wakaye na so say aba bonto obi aso se na lefa no nchire mu anu akire no de meka na mo twitwa mfa nchire mu okay nti mo bloggers am hwe ni media house so me computer man so asem bia me kasa afa na Sammy ya me ba maybe I can just call him right now to talk to. Okay. Meaning me mfama no nto asem kwa aware mu nsem na do so na mo ma na mo nya mema ni bitete ho no mo nya very careful edro na do e ma mo ne chiketa so na mo so out na mo tu national anthem e mo ni ji sa bo akoho mo ma me awo mo no ye ne ye bo mo ho ka no pale nimre na pa mi fifie ba me ye me ya to wobem sa be me wo ha fifire free me na de me se fa mo wo da akodi chim no bia nstem ne fra me fa no do enumra me hu nsuo kakra masade amaw ya tonti mama mo ne ya towege na mo den tade effect ya kire yen ane mpaboa ne nku ahodo mo hu nku ano ebu wa 1005 1003 nto mo sira ye be hu ba bitum ba bi ko yo na hagina ha wani na chi mo se mo mpe se ma na twetwe ni me fam bai ba mabo me yo etini nyina nya yo e ma munya sansanfo no ne yeso ye no mo na nyam nko ane nipa mo ma ye bre waka ebusuafo be edu die na say haya na ebre makwa ma edi dwumedie no esina anse ne ebekọ no ebema eye wosofo Erica Mponsa kwan na wode ne nsem atwato atudwa ne biems no eye ni program a wo be ye no nso aka won nsem ne ho phone lines so wetimi enya bi afresh opese wo mra ye mekan se ifia da be mini kan ka program nansa na me ran ko fifia da be ekosi nekosi ada 25th to 27th March ya anopa 8:30 to 2 me ye nansa dwumadie wa okay mo se nche kra na chiraboso me na sembe tubia sabe na esi sane free chi mu de ne ba bobompa ya ma bodamfo mo kan kwase asem gana kamambra na sane wo mu chi mu aha eti ye to nsafra manfo nyina me waka wo jajanhye masemo twato ne se wo ya ware ni a ma wani nafo emenye nafo se if say o sua wo e ma hwene bo fro so we woni unu se ne to nam na wo se no fro ba fan so we ye na ma unu se se ne to nam na wo se no me santini ba from 0244 57 1050 0244 ya nu bian komba ka 0 dabi 0244 57 1050 0244 571050 Opa chopi udu waja jansen pe o si enchiro waja court no ufiri maso da na ko waja court no brabi ma hoboto so wo ma nsuba anya atenafie mfra
Yo, it was your for to my GH and a day to my day every and subscribe to your channel no nebiums no and come on you was in no comment be as and be say be a fafa your comment section ho na ebiums no share video way on all the social media platforms. Follow to my GH or Instagram, Twitter so at too much GH _ Facebook or so too much GH. Midi ede nana ama obuswa.